Assalomu alaykum, hurmatli Ustoq News kanalının ko'ruvchilari. Endi do'stlar, like delе cho'ng like'dan bosib qo'ysangizdar, sizlarga suyunchi bor buyursa. Bu joqda rubl ko'tarildi. Sizlarga ko'rsatayin. Dag'i bizga katalganini unutmangız. Berigi kapital ақша алмастыру бағаларында доллар 83.1, rubl 1.402. Компанияның банкта доллар 81, rubl 1.40. Suzak valyuta dollar 83.2, rubl 1.40, Uzbek so'm 0.7. Bank dollar 82.50, rubl 1.40. Doskredo bankta dollar 81, rubl 1.40. Bank Азияның бағаларын көріп алыңыздар. Bakay bank бағалары. Kırgızstan bankta dollar 80.50, rubl 1.40. Sizler менен Suzak News kanalı oldu. Bizдің kanaldan алыстамаңыздар. Bizde katalganды unutпаңыз. Барыңыздарга ассаламу алейкум.